nemo mamenka bibi nkyere kwa me bafo abronye wo de me agement no ana me nua no ntimetimi akeka ma adwea kyerɛ kwa bafo abronye janjimi wate ade a wo ye na kyesai ade na wo ye na kyesai woni yi owura Kennedy akompre kwa Japan mako baabi akwakoye eye Friday say thank you to am akwakoke kan semhunu wo ho wa ba reply ya call for ceasefire sa interview na wo kwot na ye wontumi na grant ani hwe ever e ka say bisebio ani hwe bisebio e ka de yi Ejera. Oh, Bayama Kennedy akompre kwa Japan. Why hero keke? Because Ghanaian mentality is that the more you are attacking a person, the more the people will come to his defense. Exactly. So it's where at this time here, ye near bra ye ko election party ni mwajija na party ni mwachicha manfo na kuma ya omo no. Instead some more mudi party na ni mo bedwene ko. Na mo ye nioma no. Nioma hunu tantan we ni manije ho. No betina radio so kika nsem hunu sa. Kwamba fo abroje. Say near they build a party. Wait, you're the region Jow, Buzia region, you're the Jow, Shadwire region, not what you can say, Kwamba for Brenny. And I assume you are not to make a cancer. What can you call it? Shall see an organized region here. I don't hear, and Yamania compre kwa Japan Beko. One of the Konaya, and a year, dear baby. Party no ayako election aba party ni ye paya sinima ye nhunu ni ahwe se kwamba ne befa so ye betimi foster unity ensemu we de wani je ho na ye ka bia kire wa region a obefa ye ne ye obo how many parliamentarian seat wom oba dodo se na aka ade ba no ade ba ne matanta na mo ye ne sa general ade ba no and so what you say when the bema your candidate I don't know who you are supporting but say when I dey be say Dr. Mamadou Bawumia o say Brian Champo say you can say one mo na eba ni ade obi a wodi we be supporting ni bia emfa you only causing disaffection for the person precisely so etimo a mo hye kwamba for abronyechi so obi na hye na chi na no so obi anso hye na chi ade a wo ye na tan ade a wo ye no you make Kennedy akompre kwa Japan a hero out of nothing ade wa nene watantan no ajeno party ade na ye na sana and basis abre general secretary nka wo we general secretary of the party onka wo we kwamba for bronye janse munu na wudi wase ye ni abre ye what party to save don't do this nonsense it when aso de baba ye regional national organizer of the party ade no no more fire party no baby abedinti mo da sum ya so the party na ye no eti am fe ye pe kon ye be fa so ye be kika party no abom bio ensem funu nko a munyanse munu no amodi o party no wate ade ba no general ade ba no hwetimusa ora Kennedy akompre kwa Japan wadaruma wo pani menya madwene sem betu pani fu bedwa nemu president ku forecast sem bi kire me and sasem no anu abeye be guiding principles in life wadaruma mesere no maka the same thing a kire wo yenche niye o man pani ku fo frame no ka asem kire me se wo ya abofra na wani so nyehia there is something wrong with your brain precisely so it na dia kolasi ha woni ne sake kan yoma anyhow because inquisitivity na adwene no it wants to see something it ya kolabi a wo ba no o pesese bi na adwene eye wo hunu bibi it na ni so yehia eye normal na owie no ka kire me se wo sa nyini dru baabi na ani so hye no so wo adwene mu too much eno so eye problem precisely if se bra wo nyina dru baabi no eye wunya road blocks bi wo mu a etimi marketeli wo from niam bi etoro Kennedy akompre ko Japan wadaruma baabi a wo ba bedru ne leadership wadaruma anya nioma nyina ne soso ano de yanhwe anim ne kan kora nkyerɛ yanhwe anim me tro edudo na susu se metese wa nanso ye ba mistakes ni wa waye wiase no eno ne ye behwe ho ne ye nya bie ye kura ye nkola ni ade eduru ba bie etimi hwe achi ka se da bi we de etra so nya bibia ne responde wo hina Japan nya bibia ne responde eti de o man pani ku fo ka kire me ka bia kire wo ya akola woni so nya hia there is something wrong wonyine duru ba bi nso woni so hye too much so there is something wrong you can be no nonsense mem tie no nonsense
banya bibia ne social especially baby edu abedru no wo won kola wo mase enema ni bi wo hagya mo nkonkokoma na sabi nya asem ne enka kwamba fo abronye ni tipen no ono wo the same pedestal adana ama ne chance mo keka na adwechi momi enka no koranchire ho na party ne yenye ho adru why akozua papa me enka no koranchire ho na party ne yenye ho adru why ajena party ni leadership no mo mamu ay kodua me ana menua no monye mo kanche kwamba fo abronye no nya kwasesem no odi no kana no ntum call them precisely Reggae na dia ma na atete apansa konne kokoye ho adwuma precisely so ene hia and obi a wo reggae wo tina wa ho ye basa hwa no anya wadwene se wo ba national ye bia obelusu obi a de reggae nja wo a wa ye reggae ne basa wo ba election bia obelusu Greater Accra region say mo executives no menim wo bika obi a de region ja wa wantimi ahwe region so yamfa hwe so nsabio it's as simple as ABCD constituency de ja na wan hwe so ye amena free yansa nya wadwene se wo se bepe hwe the bida mon konkotina fie na mon fa fon so ngum nchen na mon nya serial calling exactly so omi asha senka no kore Victor Osu party aramponsa akukudro for na te party yo ani eja party ne nsem funu bebre ni ade na obi antimi nka no kore bi ankyere wo ade be no fire asa kwa say party no eye wa wo sika na timi di nsem hunu wo since when did we get here ko anjera omi aso kwa did what sa pepe sa